actually abo kaisa auto malkum tier 01M Atis 05 to kaisa abo kerang bai hospital hoite kemakhani khanaka ar authority aro nusi amgo Radhapur place inform khaikang ano abon pore ang joto thano abo already sine adino seng petrolin khaikya horo apro a ekta din horo akosni horo seng petrolin officer o ganino recovery khaikya recovery khaim pore ka seng thana to seng inform khaikya actual malik gai aboni Shakti Devarma gai bono actually ini salo interi bono proper procedure maintain khai sembono heno khaikya thai ko sir malkhungke bojaga mankhai malkhungke sinoro nei ko BUC ga nawo sini bisa monjoro BUC ga nawar hor night patrolling mo borong mang nei actually sungga mobile khai tongbro a auto no yakari kharka abrogana sung suspected khang ground do sungabro orang ne hote sung gober khai to gata Samo go PS bisa. apa ko bisa mon PS ang kanani ang actually operation charge sane sini mo ani ka oji development osi bisa mon thana amba Oh, akamama ni hingke 1 tarik Julai ni horok ma udo. Hingke 1 tarik Julai ni horok ma ni hingke Radhapur PS so sang inform khaikya. A inform khaiman pore yang oko bisram gono PS song bong ni oko rutungmani bai mani singoro ma phiketa gari. Bisramganj PS ni subasuk bai bong subasuk ma ngara sa. tabuni ni o auto ke kuno ukorok dotong ma jotono damage rok Demis ke to kise misang kha bisingo seat ka oko kaparok. boro ki tamni bagoi ni auto no khokana Abo to kahango sasuk mali tangi ba khoga tangi ba kokha. ni sinimo Ani sini mung Dr. Debrma kami dundre para Srinagar PS ni mal khungna manai nang ni khaw bom hai ma tong khatabu khaw to kisa ton tong khoka kaisa mal khung ko ma ba ko ma chang mani malai